Yes, reka mbasuze ke mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV, kaze kuri mwese hano ni amakuru twinjiyemo kuri aya masaha, na makuru kandi yagiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi turi kuwa gatanu tariki 16 Mutarama muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Reka nkubwire ko turaza kugaruka ku itangazo ryashyizwe akagaragara na Bwana Corneille Nangaa ku isaha y'isa 8 z'ijoro. Uyu mugabo yabyutse agira gutya asohora itangazo rikomeye kandi riremereye cyane. Ni itangazo rikubiyemo ibyemezo bisaba ko urara ijoro. Hanyuma rero turaza kwinjira muri iri tangazo neza, turebere hamwe ibyo rihishiye abantu. Muri aya makuru kandi ndaza kubabwira yuko Uvira amakamyo menshi ya Alliance Fleuve Congo 23 yagaragaye muri uyu mujyi nyuma y'itangazo yo kuvamo n'amakamyo yaragambiriye iki n'amakamyo yaragendereye iki. Ibi byose turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Muri aya makuru kandi aza kukubwira ko bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa Uvira bagaragaje ko bababajwe no kuba Alliance Fleuve Congo 23 yafashe icyemezo cyo kuva muri uyu mujyi wa Uvira. Ndaza kandi kubabwira ko hari umubirigi bivuga yuko yarasiwe mu bice bya Poezero ku munsi w'ejo. Ibi turaza kubigarukaho ku buryo burambuye. Hanyuma kandi muri aya makuru uraza kunyemerera tugaruke ku makuru agaragaza ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bigaruriye Remera, no mudugudu ufite amateka akomeye mu misozi ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi nabyo ndabikugezaho. Hanyuma ndaza kukubwira yuko muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru biravuga ko hari abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bishyikirije abarwanyi ba Wazalendo ahitwa Ifatua. Turaza kurebera hamwe amakuru nyayo kuri ibi ngibi. Ni ibintu nakomeje kubona imbuga nkoranyambaga zitandukanye, cyane cyane bitangaza amakuru byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bibyandikaho mu buryo butandukanye. Turaza kubyinjiramo. Hanyuma muri aya makuru ndaza kukujyana muri Kivu y'Amajyepfo. Birumvikana turaza kurebera hamwe itangazo ryatwirwaneho na itangazo rigaruka ku mirwano n'ubundi bahanganyemo n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo mu bice bya Poezero. Ese byifashe bite? Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Muri aya makuru kandi uraza kunkundira nkujyane muri Kivu y'Amajyepfo nkubwire ko twirwanaho ivuga ko yamaze guhanura drone z'igisirikare cya leta ya Kongo. Ibi nabyo uraza kubisobanukirwa gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma rero mwese nshuti bakunzi bacu, nongeye kubaha ikaze hano ku Ibendera TV. Ngiye nitwa Umukada. Niba wamaze kugera hano, nkundire unerekereho like yawe, nkundire unerekereho like yawe, nkundire unerekereho subscribe. Hanyuma mu gihe ukora subscribe, niba uri mushyashya ugeze hano, ubwo ni wowe mbwira subscribe uze kuyikora, wongereho no gukora kuri akantu kameze nk'inzogera ni signe dora notification. Mara kubikora utaha makuru uzajya uyabona udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Mwese rero ambahaye ikaze, ni munyemerere ubwo amakanya gato cyane ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, abantu mwese muherereye mu bice bitandukanye, mu turere twa Kayonza, mu turere twa Gatsibo, mu turere twa Kirehe, aho ni mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda, akongeraho n'akarere ka Bugesera. Mwese ikaze. Abaherereye mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, Gasabo, Nyarugenge na Kicukiro, namwe tubahaye ikaze. Abaherereye muri Gakenke, abari Gicumbi, abari Rulindo, abari Musanze, namwe
tubahaye ikaze. Ubwo birumvikana Gakenke sinzi niba nahavuze Gakenke na Burera namwe tubahaye ikaze. Abari iyo ruguru za Rubavu, abari Karongi, abari Rusizi namwe tubahaye ikaze. Ubundi abari Huye, abari Gisagara, abari Muhanga namwe tubahaye ikaze. Nizere ko mumeze neza. Abaherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mumeze mute? Mwaramutse mute? Cyane cyane abaherereye aha muri uyu mujyi wa Goma, abari muri za Kisangani, abari muri za Bukavu, abari muri za Masisi, mwese ikaze. Abari mu gihugu cy'Ubugande mumeze mute? Amatora bimeze gute? Muze kuduha amakuru mutubwire uko amatora ku munsi w'ejo yagenze. Connection bagize gutya barabakupira, kwinyagambura biragorana, ariko namwe turabasuhuza kandi turabazirikana no kwibendera TV. Abari mu Burundi rero iyo za Cibitoke mwebwe mumeze mute? Mwebwe muri abantu bacu bimbere cyane, namwe muradukurikira cyane. Abo muri Kenya bimeze gute? Simeruka kubabona muzamura gatoki. Abo muri Tanzania namwe yambusana. Abo muri za Sudani yo hepfo, za Malawi, Mozambique namwe bahaye ikaze. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mumeze mute? Yambusana. Abari muri Canada, abari mu Bubiligi, abari mu Buholandi, abari Australia na Norvege namwe tubahaye ikaze muri aya makuru. Nitwa Umukada, reka twanzike twihuse. Reka munyemerere mbabwire yuko ku isaha y'isa 8 za mu gitondo ndaza kukubwira neza iyi saha neza mu kanya gatoya, ariko reka nkubwire yuko uwitwa Corneille Nangaa n'umuhuzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo 23 yagize gutya ashyira ahagaragara itangazo rikomeye cyane kandi riremereye. Ni itangazo ririmo ibyemezo by'abagabo, ni itangazo ririmo ibyemezo ugomba gufata byanze bikunze n'ubundi waraye ijoro. Iri tangazo rero riravuga iki? Ni itangazo yashyizwe ahagaragara ku munsi w'ejo tariki 15 Mutarama. Akaba ari itangazo rero rivuga yuko n'ubundi abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bamaze kwivana mu mujyi wa Uvira. Hanyuma ibingibi bikaba bisa naho byakozwe mu buryo buri official. Bakavuga rero ko uyu mujyi bawusigiye ingabo za MONUSCO. Kugeza ubu ngubu abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba biri official bamaze kuva muri uyu mujyi wa Uvira. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 binyuze muri coordinateri wa Alliance Fleuve Congo 23. Amakuru n'ubundi aravuga ko ari itangazo yashyize ahagaragara, akaba ari itangazo n'ubundi ryagiye ahagaragara amasaha y'ijoro, cyangwa se twavuga amasaha y'urukerera. Ku isaha y'isa 8 nibwo makuru yatangiye kujya ahagaragara ko iri tangazo ryashyizwe ahagaragara. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 binyuze muri bwana Corneille Nangaa bakaba bavuga ko uyu mujyi n'ubundi bamaze gukora retrait cyangwa se bamaze kuwivanamo, ariko bakavuga ko bawusigiye abarwanyi ba MONUSCO. Ndetse ibingibi bikaba ari muri ya gahunda bavuze yuko uyu mujyi batifuza ko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo, kuvuga FARDC na Wazalendo, batifuza yuko bongera kusubiramo. Ibingibi rero bikaba bikimara kuba byateje impaka zikomeye cyane, ndetse ndakubwira yuko kugeza ubu ngubu tuvugana abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 barashimangira ko bo icyo bagamije ari amahoro arambye. Ikindi kandi bakavuga ko ngo bagamije umutekano w'abaturage. Bakavuga ko ngo ibi babikoze kandi mu rwego rwo kubungabunga umubano mwiza n'ibihugu bituranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba ari itangazo ryashyizweho umukono na bwana Corneille Nangaa Yobero. Uyu akaba ari umuhuzabikorwa, no kuvuga coordinateur wa Alliance Fleuve Congo 23. Uyu nguyu akimara gushyira ahagaragara iri tangazo, uraza kunyemerera turebe ko mu baturage ibintu byifashe.
bamwe mu baturage batuye muri uyu mujyi wa Uvira bakimara kumva iri tangazo rigiye hagaragara y'uburyo buri official mukanya ndaza kukubwira bijyanye n'amakamyo yagaragaye menshi cyane y'abarwanya ba Alliance Fleuve Congo 23 muri uyu mujyi wa Uvira icyo bari bagendereye. Ariko nyemerera nkubwire uko bamwe mu baturage ibi babifashe ndetse n'icyo ababitangazaho. Bamwe mu baturage batuye muri uyu mujyi wa Uvira baragaragaza ko bababajwe bikomeye cyane no kuba Alliance Fleuve Congo 23 yafashe icyemezo cyo kwivana mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kugeza ubu ngubu abaturage batuye muri uyu mujyi barinubira kuba abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bikuye muri uyu mujyi. No kubera iyo mpamvu abaturage bavuga ko ngo mbere y'aho Alliance Fleuve Congo 23 bagereye mu mujyi wa Uvira, mbere y'aho ngo abaturage bari babayeho mu bwoba n'akarengane, aho abashinja ingabo za leta ya Congo FARDC, imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi FDNB kubabangamira no kubabuza ubwisanzure no kubagiraho igitutu mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nkuko aba baturage babivuga cyangwa se babitangaza, ngo mbere umutekano wari umeze nabi cyane, hanyuma rero aba baturage bakavuga ko ngo bashobora kugenda mu bwisanzure nyuma yaho Alliance Fleuve Congo 23 ihagereye. Bavuga yuko ngo kuva Alliance Fleuve Congo 23 yagera muri uyu mujyi abaturage ngo bagendaga mu bwisanzure, abaturage ngo bakoraga imirimo yabo nta nkomyi ndetse ngo n'ubucuruzi bukaba ngo bwagendaga neza, ngo bwari bumaze gusubira ku murongo. Abaturage mu butumwa bwabo rero bagaragaje ko batifuzaga ko Alliance Fleuve Congo 23 yava muri uyu mujyi, kubera yuko ngo bafite impungenge z'uko kuba Alliance Fleuve Congo 23 imaze kuva muri uyu mujyi bishobora kuzana impungenge zikomeye kandi ziteye ubwoba z'uko n'ubundi bakongera kugira ubuzima bubi, bakongera kugira umutekano mubi. Ibi bibaye mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ukomeje kuba ikibazo gikomeye, aho abaturage bakomeje gusaba ibisubizo birambye bibaka amahoro, umutekano n'icyizere cyabo cy'ejo hazaza. Ngibyo rero reka unyemerere noneho nkubwire iby'aya makamyo rero yagaragaye muri uyu mujyi wa Uvira, nkubwire ibyayo dore ko n'ubundi aya makamyo ngo yongeye kugaragara muri uyu mujyi wa Uvira. Amakuru akavuga ko ari amakamyo y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Ese aya makamyo yaragendereye iki muri uyu mujyi wa Uvira nyuma y'uko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 batangaje retrait cyangwa se kwivana muri uyu mujyi? Reka iyi nkuru ariyo duhite twinjiramo. Amakamyo y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 yagaragaye mu mujyi wa Uvira nyuma y'itangazo y'abarwanyi b'intare za Sarambwe yo kuwivanamo. Nyuma y'itangazo ryashyizwe ahagaragara na Alliance Fleuve Congo 23 rivuga ko bafashe icyemezo cyo kuva no kwikura muri uyu mujyi wa Uvira mu rwego rwo guha amahirwe inzira y'amahoro ya Doha. Kuri uyu munsi haravugwa inyongera y'amakamyo cyangwa se haravuga amakamyo menshi yagaragaye muri uyu mujyi wa Uvira. Abaturage n'abatangabuhamya bavuga ko ayo makamyo ngo n'ubundi yagaragaye ahangaha ngo yaraje gutwara ibikoresho by'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Bikekwa ko ari ibikoresho byari byarazanwe ahangaha n'ubundi
n'ubundi igihe abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bigaruriraga uyu mujyi mu minsi yishize. Hanyuma abarwanyi b'intare za Sarambwe bikaba bivugwa rero ko ibirindiro byabo bamaze kubyimurira mu bice bya Runingo n'ubundi na harugura kangaka y'uyu mujyi wa Uvira. Amakuru akavuga ko n'ubundi hariho izi ngabo za Alliance Fleuve Congo 23 zerekeje ibirindiro byazo nyuma yo kuva mu mujyi wa Uvira. Nkuko amakuru aturuka ahangaha bivuga, ayo makamyo ngo yagaragaye mu masaha atandukanye y'ijoro agenda aherekejwe n'ubundi mu buryo bukomeye cyane, mu gihe bikorwa by'ubuzima busanzwe byari bikomeje, nubwo hari mu ngenge n'urujijo rw'uko abaturage bashobora kubaho nyuma y'uko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 batangaje kuva muri uyu mujyi wa Uvira mu buryo buri official. Bamwe mu baturage bavuze ko bafite impungenge z'uko bagiye kubaho nyuma y'uko Alliance Fleuve Congo 23 bamaze gukora retire, bakavuga ko abahangayikishijwe no kuba bashobora kongera guhutazwa n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo. Ubwo birumvikana abarwanyi ba FARDC ndetse na Wazalendo. Iki gikorwa kibaye mu gihe hakiri impaka n'ibitekerezo bitandukanye ku buryo umutekano wa Uvira uzacungwa nyuma y'ikurwa cyangwa se nyuma y'ikura ya Alliance Fleuve Congo 23 muri uyu mujyi. Mu itangazo ryabo abashyize ahagaragara, hanyuma rero bamwe mu baturage n'ubundi bakaba basaba yuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 niba bikuye muri uyu mujyi hashyirwaho ubundi buryo burambye bwo kubacungira umutekano kandi mu buryo bukomeye. Kugeza ubu ngubu nta tangazo rirambuye rirajya ahagaragara rijyanye n'uko abarwanyi bagiye cyangwa se ingabo zigiye kwinjira muri uyu mujyi zizakora ibikorwa bijyanye na sécurité sociale cyangwa se umutekano w'abaturage. Bamwe bakaba bavuga rero ko n'ubundi bafite ubwoba bw'uko ashobora kongera akuza umutekano mukeya muri ibi bice. Reka nkubwire ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bigaruriye umudugudu wa Remera, umudugudu ufite amateka akomeye cyane muri iyi misozi ya Uvira. Ku munsi w'ejo kuwa kane tariki 15 Mutarama muri uyu mwaka w'2026 abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 binjiye mu mudugudu wa Remera, umudugudu uherereye mu bice bya Bafurero ni mu misozi yo muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi byabaye nyuma y'imirwano ikaze yabahuje n'imitwe ya Wazalendo yari isanzwe ihagenzura. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero mu rugamba rukomeye cyane kandi rwanamaze igihe, bakaba baragerageje guhangana gukomeye, ndetse ibi akaba ari nabyo byabahaye imbaraga n'ubushobozi bwo kwigarurira uyu mudugudu. Nk'uko byemezwa n'amakuru atandukanye aturuka muri ibi bice, ngo n'ubundi abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bagaragaye mu gitondo cy'uyu munsi nyuma yo gukoresha amayeri akomeye cyane yo kuzenguruka banyuze mu midugudu myinshi, hanyuma rero bikaza kurangira abigaruriye aka gace. Kamubwire n'ubundi ishusho y'uburyo abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 babashije gukoresha cyangwa se amayeri bakoresheje akigarurira uyu mudugudu wa Remera. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 biravuga ko bagose bakagota bahereye Kaziba, bakagota Rangara, bakagota na Rubanga, bikarangira rero uyu mudugudu wundi usigayemo hagati na hagati. Ubundi rero bagatangira kubombarida no kohereza urusoro rw'amasasu. Ibi rero akaba ari byo byaje kurangira n'ubundi abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 babashije kwigarurira uyu mudugudu. Amakuru aravuga yuko aya mayeri ngo ariyo yabafashije n'ubundi birangira rero binjiye Remera nyuma yo
yo guhangana bikomeye cyane inizi Wazalendo. Umwe mu bahagarariye societe civile yo muri aka gace aragira ati barwanye ba Alliance Fleuve Congo 23 banyuze akitwarira Ngara no muri Rubanga, nyuma bigabanyamo amatsinda agera kuri abiri. Rimwe rifata icyemezo cyo kunyura ahitwa Kidote, rindi rifata inzira yerekeza na Kandongo. Izi operasiyo rero nizo zatumye aba barwanyi ba Alliance Fleuve Congo bigarurira uyu mudugudu wa Remera. Remera ni umudugudu uherereye muri kilometero zigera kuri 30 uvuye ahitwa Ibwegera ukarenga Ruvungi unyuze ku muhanda route nationale nimero 5, inzira igenda inyura mu midugudu ya Kiringwe na Mutiri, Rubanga na Abwesho ndetse n'uwitwa Kidote. Uyu mudugudu ufite igisobanuro gikomeye mu mateka y'intambara zo muri Uvira kuko wigeze kuba ikigo cy'imyitozo ya gisirikare cy'umutwe wa AFDLR. Ni AFDLR no mutwe wagize uruhare rukomeye mu irikwa y'ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko mwaka w'1997. Remera rero ifite agaciro kihariye kuko ariho ibitaro bya Panzi byatangiriye, ako Dr. Denis Mukwege wegukanye igihembo cyitiriwe Nobel cy'amahoro mu mwaka w'2018 yakoreye nk'umuganga mukuru mu mwaka w'1996. Kubwa abasesenguzi mu bya politike na diplomasi bakaba bemeza ko kugera kwa Alliance Fleuve Congo 23 ahangaha i Remera bishobora gufungura inzira igana mu bice bya Murenge na Katara, bikaba byahungabanya kurushaho umutekano wo mu misozi miremire ya Uvira hari imitwe myinshi yitwaje intwaro. Ibi bibaye mu gihe abaturage bakomeje gusaba ihagarikwa y'imirwano, kurindwa kw'abasivile n'ishyirwa mu bikorwa y'amasezerano y'amahoro yo muri Doha muri Katari ayagashyira intambara ku musozo. Ngibyo rero ibijyanye n'aka gace abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bamaze kwigarurira. Akaba ari agace gafatika kandi gakomeye kubera yuko gafite amateka yihariye ku bijyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Reka unyemerere twerekeze muri teritwari ya Walikale, ko haravugwa iki? Abarwanyi bagera ku 9 ba Alliance Fleuve Congo 23 biravuga ko bamaze kwishyikiriza Wazalendo, bikaba ibi ngo byabereye ahitwa Ifatuwa. Abarwanyi 9 bo mutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 ngo nibo bivugwa ko bamaze kwishyikiriza imitwe ya Wazalendo yo mu itsinda ya FPP, no kuvuga Force Patriotique pour la Paix Armée du Peuple. Ibi ngo bikaba byarabaye kuwa mbere tariki 12 Mutarama muri uyu mwaka w'2026, bikabera mu gace ka Fatuwa. Aka gace ni agace kari mu mudugudu wa Munzowa, akaba ari ahitwa Kisimba, ni muri teritwari ya Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nyuma yo kumenya aya makuru rero nagerageje kuvugana n'imboni zacu ziherereye muri ibi bice, ariko bambwira yuko aya makuru ari ibinyoma byuzuye ukuri. Reka ngusobanurire uko ibi ngo ari ibinyoma, ariko kandi ngusobanurire n'ingingo ushobora gushingiraho wemeza ko ibi ari ibinyoma koko. Niba abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bari bafite umugambi wo kwishyikiriza uru ruhande rwa leta ya Congo, ese bari kwishyikiriza iyi mitwe yitwaje intwaro cyangwa se abarwanyi ba Wazalendo, cyangwa bari kwishyira mu maboko y'igisirikare cya leta ya Congo FARDC? Ese niba batari kwishyikiriza aba barwanyi ba Wazalendo ngo banishyikirize izi FARDC, bari kubura no kwishyikiriza MONUSCO kugira ngo nibura umutekano wabo ucungwe birambuye?
niba banashaka kuba bajyanwa i Kinshasa bahite bafashwa kugerayo. Amakuru rero akavuga yuko ibingibi n'ubundi ari za tekinike zikoreshwa nabo ku ruhande rwa leta ya Kongo mu rwego rwo kuyobya amarari ariko no mu rwego rwo kujijisha. Ibi ntago ndi bunabitindeho, ntago ndi bubifateho umwanya munini, gusa icyo mwumva mwacyumvishije nabwenge nzajya mbagezaho amakuru y'ukuri, bishake bitinde amakuru yenda avugwa uyu munsi nyabagezeho nyuma y'iminsi ngahe, ariko haba hari ibyo nkirimo gukurikirana kugira ngo bakunzi ba Ibendera TV mbagezeho amakuru yizewe kandi y'ukuri. Ariko like zanyu ntago murimo guterekaho, nkeneye like nyinshi cyane, nkeneye abasubscribers bashyashya bagera ku 1000. Niba bamaze kugera hano ukaba utari waterekaho subscriber yawe hano ku Ibendera TV, ukaba utari waterekaho like yawe hano ku Ibendera TV, unyemerere ibingibi bikore kandi ni ibintu byoroshye bidatwaye n'amasegonda angahe. Ubwo rero nubikora uraza kuba ukoze. Ibitekerezo byanyu mukomeze mu biduhe, nabyo ni ingirakamaro hano ku Ibendera TV, bigaragaza nibura ko hari abantu turi kumwe, kandi rimwe na rimwe mu bitekerezo byanyu niho tuvana imbaraga zo gukomeza kubategurira no kubagezaho amakuru yizewe kandi y'ukuri. Reka twihuse dukomeze n'aya makuru, nkubwire ko muri Kivu y'Amajyepfo ariho twerekeje imirwano ikaze hagati ya Twirwanaho na FARDC mu bice bya Pwezero muri Fizi. Bimeze gute? Ku munsi w'ejo bamwe batangaje ko iyi Pwezero yabaye tombe, abandi babivuga ukundi, abandi barabicurika, abandi barabicurukura, ariko ndababwiza ukuri iyi Pwezero nago yigeze ibatombe, kuko kugezana n'ubu tuvugana ahangana ubundi imirwano yongeye kuharamukira. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23 Twirwaneho n'ubundi bakomeje kurwana n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo. Amakuru akavuga yuko n'ubundi imirwano yongeye gufata intera ndetse ikaba yongeye kuramuka no mu gitondo cyo kuri uyu munsi, nkuko bivugwa n'ubundi kuri uyu wa gatanu tariki 16 Mutarama muri uyu mwaka turimo 2026 hongeye kuba imirwano ikaze cyane muri Pwezero, ni muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi mirwano ihanganishije umutwe wa Twirwaneho ufatanya na Alliance Fleuve Congo mama 23 bahanganye n'ingabo za leta ya Congo FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi n'abandi bose bafatanyije, ubwo ndavuga Tanzania n'abandi. Nkuko rero amakuru aturuka muri aka gace bivuga ngo ibintu biracyari bibi cyane ndetse ngo byongeye kuzamba no kudogera bitewe nuko akomeje gukoreshwa intwaro ziremereye n'izorohejwe ku mpande zombi. Urusaku rw'amasasu n'ibisasu biremereye cyase bya rutura ngo byatumye abaturage bagira ubwoba ndetse abandi ngo ntago bigeze bajya mu mirimo yabo ya buri munsi. Imirwano rero unyemerere nkubwire ko n'ubundi yongeye gutangira mu gitondo cya kare, itangirira ku gasozi ka Buruta, inyuma n'ubundi yo kwimukira hitwa Pwezero, aho n'ubundi kugeza ubu hakomeje kuba imirwano mu buryo bukomeye. Aka gace ka Buruta rero na gace n'ubundi gakomeye cyane, kakaba kari karatangajwe nk'akagenzurwa na Twirwaneho ku wa kane. Ni ku munsi w'ejo umutwe wa Twirwaneho ukaba wari watangaje ko wafashe Buruta, uvuga ko byabaye mu rwego rwo kwirwanaho ku gitero cyari cyagabwe na Alliance na FARDC bari kumwe n'igisirikare cy'u Burundi. Ibi byatumye umutekano wo muri ako gace rushaho gukomera n'ubundi kubera iyi mirwano. Amagana y'abaturage bakaba bamaze kuva mu byabo, bakaba bahungiye mu bindi bice, babona ko bitekanye kurusha ahangaha. Mu rwego rwo kwirinda ingaruka z'intambara, abaturage bakaba rero bakomeje guhunga ku bwinshi. Ibi bibaye mu gihe Alliance Fleuve Congo mama 23 yamaze gutangaza ko ku mugaragaro
ni barwanyi bamaze gutangaza ku mugaragaro ko bavuye mu mujyi wa Uvira mu buryo buri official. Ni mwibaruwa n'ubundi twabagejejeho aho umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Loni yandikiwe na bwana Corneille Nangaa amusobanurira ko Alliance Fleuve Congo 23 yivuye mu mujyi wa Uvira, ndetse bwana Nangaa akaba yagize ati umujyi wa Uvira washyizwe mu maboko y'umuryango mpuzamahanga ariwo Loni. Abarwanyi rero bakaba n'ubundi bavuga yuko babikoze nyuma yuko bashaka amahoro arambye bo badashaka intambara. Reka twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo nkubwire kandi ko Twirwaneho ivuga ko yarhanuye drone y'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo muri teritwari ya Fizi, ndetse amakuru akavuga yuko Twirwaneho yarashe umusirikare w'Ububirigi waruri muri iyi mirwano. Amakuru akavuga yuko uyu musirikare w'Ububirigi warasiwe ahangaha n'ubundi ari uwari uri kuzamura izi drone, ndetse abarwanyi b'intare za Sarambwe bagahamya ko uyu ngo kumuhanura no kuvuga abarwanyi batwirwanaho bafatanya na Alliance Fleuve Congo 23 bagahamya ko kumuhanura uyu nguyu ngo yararimo guteza midugararo n'ubundi kubera yuko ngo yarari kubarasaho arimo kuzamura izi drone. Umutwe wa Twirwaneho utangaza ko ni itangazo ryagiye hagaragara kuri uyu munsi, ni kuri uyu wa gatanu tariki 16 Tarama muri uyu mwaka w'2026. Abarwanyi bawo bakaba batangaza ko n'ubundi bahanuye drone yo ku ruhande rwa leta ya Kongo. FARDC ikaba iyi drone yahanuriwe ku misozi miremire ya Minembwe muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Mu itangazo Twirwaneho yasohoye akaba ari itangazo ryagiye agaragara amasaha icamunsi cyo ku munsi w'ejo, baravuga yuko n'ubundi bahanuye iyi drone yo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Andi makuru akavuga kandi ko usibye guhanura iyi drone aba barwanyi batwirwane ko babashije no kurasa umusirikare wo mu Bubiligi akaba ari uwakoreshaga iyi drone. Okay. Twirwaneho kandi ikaba ivuga ko yahise yitabara ubwo yagabwagaho ibitero n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Akaba ari ibitero n'ubundi bari kugabwaho bakoresheje intwaro zirimo n'izi drone. Abarwanyi batwirwaneho rero bakaba bavuga yuko n'ubundi iyi drone bayihanuye mu rwego rwo kwirwanaho. Amasaha 48 ashize hakaba havugwa imirwano ikomeye muri teritwari ya Fizi. Iyi mirwano yatumye abaturage benshi bava mu byabo bagahunga, nubwo hakiri ibiganiro by'amahoro bya Doha muri Qatar. Ubona yuko bikomeje kuba agaterera nzamba. Ni ibintu rero bikomeye cyane kandi bikomeje kwibazwaho n'abatari bake. Reka unyemerere tugane ku musozo wanyu. Nge nitwa Mukada, aha turi kwibendera TV. Ni munyemerere tugane ku musozo w'aya makuru, hanyuma mbashimire cyane rero niba wabanye natwe kuva amakuru atangiye kugeza ubu ageze ku musozo. Ndagushimiye cyane. Like yawe uyitereke, uraza kuba ugize neza. Niba uri mushyashya hano utereke subscribe, uraza kuba ugize neza. Mwese rero mwirirweho, mugire amahoro n'amahirwe kandi mukomeze kurindwa n'Imana.